Saha pula media friends ono ani mungkhe nantus kumariang angke Kanchanpur sub division TISF ni convener ke chung press meet ma kimole bose mi akhiyo je BBM College o chinti prasa student rono buwak mo ke chung kheha union ta TISF khama abono bro naisle ye gingsaya abono bumo bron uporo action la ningtho রাজ্য সরকার ক্ষেত্রে মাকে চুং নিউকামার স্টুডেন্ট রনো যে চুং নাংফুরমো ব্রন খকচিমো মাও খকচিমো তন আপনো চুং নাংফুর তনমনসে ব্রচিনি উপরসে আকে এতে খিমো আবো বাড়ি ব্রন বাখিয়ে চাইয়া ব্র আবনো এরেস খিনি নাইথো যে আবো চিনি ইউনিয়ন TISF ইউনিয়ন যে স্টুডেন্ট রনো আবাকে বুমো আবো ব্রন সাকাও একশন লা নিংথো Tini Kanchanpur TISF Tripura Indigenous Student Federation ni tini Kanchanpur division benang chuno press meet ni je program khemo reason akhe manut mani topic no tuyenang tini press meet kheme ablo sa chuno sak nari gani khasa media friends tini yo chung Kanchanpur ni TISF Kanchanpur division meeting ni press meet ma khemo ke bose sekarang tero ain mong sombulariang angke joint convener jang ya gra to angke Kanchanpur divisional committee ni TISF ni convener jang ni gra to ya gra to angke college in charge TISF ni ye chung jang klo to ne ro lo college in charge ke convener betie joint convener betie ke chung meeting ma khalayo press meet ma khalayo chung bo press meet khemon kau ke bose lai thanai 14 September o NDB college o chini tiprasa no kheha boinjati bai ke illegal ke incident umon ko no toye chung kheha press meet khalayo bo ke chung Kanchanpur sub division committee TISF committee ongye khadumon kau chung masalayo যদি bo MBB College ni ABP rono BBM College ni ABP rono se jodi higher authority ro action la yang han ke chungpono Kanchanpur sub division ni TISF ongye chungpono jobam khainai je action la action hale brownim saka o step la action hale chung all over Tripura ni TIS Tripura Indigenous Student Federation ungye chung jo to bai klai chubang khainai ye chung tini yo press meet ma kemse